Kaseng Kasi Students Union na Solia Unit haka sing sejan jong katayo balala kata haka RPR tarik ubana Januari 2024 kalar kaya jingdap ba shupos nem jong kaseng na katege unit kabahap apok umsning circle jong North Khasi Hills District Unit kumban pensa jingkan mau halor kene jingdap ba shupos nem jong kene kaseng na katege unit kalapenlong daga football tournament na kabenta ki khun samla haka bahadu RPR tali kitim kelawan bania shimbenta haka ne tournament. Ia kini kejing lekai kenjat bol la penlong Hamadan Solia hak balawan ru ban sakhi dau ba Don Kupar Sumer ubelong MDC Barim jong umsning constituency ubelong ru hak ju kopor udukhat Barim jong tega seng palat khat sansnem kham manswa haka jing don lang ru jong urang ba shnong uba olengkhoi uba job shabong ubdew executive member jong kador bar shnong ki katok negi dikhat jong seng nak umsning circle bat giwei kum kadak jong ka jingpli perda ya kene ka football tournament lapan kiu ya kalama jong ka seng dau kongsan uba Don Kupar Sumer. Kumban pensa jingkan mau shushu layo bansam daki blanket syaki longying ki beduk bat ki riu temen ki kro ki badon hak te ka shanong. Pentip yang di Presiden Pak Sebastian Wanyang yang menginjilki ya kejingdak spokesman jong ka seng hali posyo. Kamu ada spokesman la seng ki isu mentak sing ban pendom bro mereka ini liku dap spokesman kin pelong dekat tournament football ban mau ya kejingdak jong kasih senian hang ni posong Solia la suppose nem kinti kindia habare baka ki siu kham ni te ba seng ki siu sem khat kendai spa nyu pra kadi temu kebening kong atau por seng ki siu khat kendai spa nyu pra tolong bantai ya jing e joki samla puli berarti bareng jong encompass issue mo hari na bayat ki por si kadawa bakum kasih senian bantai tang singe sama puli ilong imat ibarat bah. Di kum kaseng ke bapak ya ka ayap kim jai belriu iba di isu mender influx issue di mobil kamu jam kejengya syahir tema berjarjar kum jai beli kamla bat supet bat susong kliti. Jadi kata hap shimi kiwi bat isu ke bakta im gaya jai belriu yong te bareng ka outcome issue. Jadi kata ki isu Kasimbun bagi isu di fakta kaya bi menjadi beriu dari wong ba rombasong dari senga baklain ba bat ngaruh lah ka kumba khatsan seme hapo ka seng Khasi Union ngado college hado district ngalabat kumba khatnai snem kum nongilam bo hapo ka district jung man kibil tiba kiri ketika di sang tasni ngiyo sang ka akapor ko biang ngesem bahas Pukul kalau nggak ipa ipeng mah bahkan ka isong kun song islan itenat bah ya ka si kut juga.